Mayam Bukramzari, the neighbor Impact News, Raj NONGTHOMBAM, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events, Mayam Butam Okchari. Meetei Netraga Meetei Singbu, settled Indian Constitution ki Article 342 ki Makada, settled tribe ki lista, Yaholu Haibagi, Kongjang ki Saruk Mena, how Kibanumit Karani Sida, Hariba Dimana Siki Mayota Tongan Ba, Mio Yamadi. Alanai for Mayam Tolotona, who is settled tribe demand, Tobasima, Tikcha de, Tokum Toki Habi of Mayamlai, at the same time, Tongan for Natraga individuals in the Su, who is settled tribe with demand, Tobas Maramchai, Haiduna, Wapong Kiama Ponton, Tongan, who's a group A and the group B, Monday, ladies, support over Kangoma, Aduga demand C, Maramcha di Habakangoma, Adu Hari, but demands it the Signa, Kadai Matik Chabage, Natraga Chadage, Hibasi, Miamna, decide Tojasan Miamna, Wari Blogus and Haiduna, Dimana Sipu, Koi. Pukat Pirakiba, Settled Tribe Demand Committee, Manipur, Nasupondo Kibale, Miamna, decide to Jasanu Miamna, Wari Logasanu, Kanasanu, Nesanu Hibani, Maduki Saru Amoina, Settled Tribe Demand Committee na Pukalakiba, Meetei Singbu, Settled Tribe ki list Yaholu Hibawapamni, Yamna, strictly court oina, Settled Tribe to Olalu Hibanate, Yahonsi Hibani, Matang Saisida, Hariba, topic Siki Matang, the Kanan, with the Makta, Aduga Hariba, topic Si, Nasi, the Horaga, campaign among the Numikarani, Leptana, Settled Tribe. Meetei si settled tribe ta yawba maram chabra chadra habi matang sida khana jagan yetu ngasi ahan boina hariba topic asida khana yunumit ta impact news ki studio lengsin lebiribasi joining us tonight on Manung Hutna social scientist Dr. DHANABIR LAISHRAM ni aham matoja DHANABIR Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Manipur College ki political science ki science department ki assistant professor Obiriba ko yoja and Somorendro Oja Somorendro Bisu Taram Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Oja han question jay open on thamjay oja animong na dum high view oja akoina settled tribe demand tawri basi Meetei natraga Meetei na so ada su problem khal lere Meetei natraga Meetei ani thoe aduga settled tribe ki matang sida su settled tribe demand tawgadabani haiba group ama tawroidabani haiba group ama for the last few days chengum chongum na jon yam chongkhalai haitare adu matang saida oja ta hangjini se koi settled tribe demand tawbasi maram chabra chadabra masi ras kenoni akoina my kunayamagi social my transformation se masi yeng bakanda ngalingai da khoi se primitive society go primitive society is the fi sete apang apang bakra saraga paklai leiba amaga ama pangphu phunaba ai isagi private property ga lebjante aduda adumaina leiramba potu yamna sahi amani khangnate in terms of my say million laini ko adi matungda karida lakhage tribal society habaji sanga yokpaga here low ubaga here aduga khun macha jing du chipten jing ji leraga purang asigi state formation ji nataba adugi mong da lere ko adagi muk transform toris feudal system da ningthau pale ningthau di makha da mayam de loi lere mai command ji low egre adai state amagi leibam thokpa miyam adagi definite territory sovereignty loi legre government ningthau gi council minister loi ledena adamai la kusina in course of time Miam jingina feudalism zi pamdrena ningthogi mayota lan tobda mi mayam sigre aduga democratic norms da principle da miam gi lenga ga ina miam gi mahut khallaga lenga pa hor khre ko lenga pa hor matung da muksu khara khaki khujo amagi mi khangna nungai bo oi moi khatna sum nungai akhoina nangi ga ina amadugi mayokta mu manaba khunai socialism gi iho lakhre socialism zi loira matung da mu hojik si participatory democracy governance kailais miyam jingsi asuki matik magi lengak paisi miyam no oirbane ba sigi transformation ji sum lakpa kanda Manipur gi puwari ji yankanda Manipur ga Nagaland ga compare to yaroi ade Arunachal Pradesh ga to yaroi Meghalaya ga to yaroi Mizoram ga to yaroi maram dikero da Manipur gi di madum yam doi lan thoga Irabon na ningthau gi lengak si thoga miyam gi mihut ka leraga 1947 the constitution leidana both in 1948 India gi tawdina adult franchise the base tawdina nation building process da full fledged nation ama leiraba khunai amane sigi whole the market transformations loi kalaga lakhrami ko aduga India da pulla matung da khoina live trend sida ngasi khoina war si kanana noise hangkanda magi basically political economy system dunani da se captive khoi capitalist economy capitalism da bu kana ne nungai doina privilege no sum nungai ba India da liable leisi more than 2 lakhs hena khoi chara hena series suicide torise si system jina neba ado sumaina laiba sida khoina Manipur context da pusalakanda akhoi jenga si ngalingegi parsi waramba
पार्ट सिदगी अखोई टेरिटोरियल काउंसिल लाकपा टेरिटोरियल काउंसिल दगी स्टेटहुड लाकपा स्टेटहुड लाक मतुंग ददी अखोई लेंगाक चदना लेरे को सिदसु कनागुमनदि मसिजु पेंदे अखोई थाइनगी लोई चलिंगगी मोंदुगा मानना लेंगा एदना मसिगी मरक्ता इहोक तोबसु यारिनेबा अदा सिगी थाक्स लेरे कांदा अखोइना सिंग तमगा अनि जेंगनबदा अखोइना जेनरल वे होरे आई तम चिंगी सिनाउसिना ट्राइबल होरे अदा ngasi je khoiga moiga khoiga manana अखोई सखुनबा सेमिलोन फगनबा इन अखोइना चिंगी सिनाउ सिंग शेड्यूल लिस्ट याहन बगी अखोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यावसे masai hai bagum ko 342 clause 1 daga yaw bagai se masida kitang mai khenabam lai se aikoina hana leijaram baduna aikoina aikoigi ningtam ngakani aikoina aikoigi ngamkhai ngakani aikoina aikoigi miyam nungaina honani madom hingjaram ba economically adu madom hingjaba ngam lebak waramina ngasi na ngapi harai ne ba sangai question laga aikoigi sambal ga kha tham adumaina aikoiji ngapi oina akai haijaba horai ne ba sumaina lakpa pochida khoina yengningi sina tungi mirongi laiba pochida khoina tungi mirolgi yengakanda ngasi chatharaiba sidagi khare hen khumang chauksonba khongdang ama thangkatpa chumdra ar chingi sinau singsu schedule tribe kai jime ki di government of india ki su central ki sumana masi sahi tara khada tawni tormani nahana 2000 daga kakpa yabadu electoral politics yeng kakta bane hoisu bjp ki di schedule tribe si lokthongni bagi poni ba narendra modi ki su ko ada sumaina laiba trend sida khoina singi sinau singa khoiga manabagi kumdaba tha ki wana taba aidi chingi sinau sing da ngasi ji amna lurisi se british ki remnant du mokhoi de leri aidi अखोइना मोइदा डिकोलोनाइज तौबगी पोट अमसु चंगियबा आइदि मोइदा कॉलोनियल रेमनेंट अमा चावना लेजहौरी दि कइनोदा हुजिकी कुनमा थोइसुबा सदाब्दिदा आइना हिंगिबसिदा आइना लमजिदि सिनबा याबा लमजिगी हक लैतबा राइट टू यूज द लैंड अदुगा दे डिडंट हैव राइट टू ऑन द लैंड का सी स्माइना का लेहन बसे अखो पुखलपम चंगिदना अदा वारोरी दु करिगिनो मोइगी अवादा पा दगी मोइना थाजदबा ट्रस्ट डिफिसिट एरम बयाय को मसिदा खोइना गवर्नेंस सिनागा फगरा लगा सोथो बुदु पुखरमिनरगा मानबै पोदस अखोइदा राइट टू इक्वालिटी गा हरसी लोइनबो मानना तोलोब चानी लोइनबो माननी हाबनतेबा इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल हाबने इक्वल अपॉर्चुनिटी दा कांगबु खरदी माना होगदबदुददी हेन कानबा पिरिजना कइनो पुखलंगनबनेबा अखोइना कुमदबगी नतेबा पुखलंगनबनेबा पुखलंगनबई खोंजंग मियामिदना लाइसिंगसे खोइना अदुबो मतंग सै रोजा खोइ मैतेइ से याम वांग काखा करेन लोबि दुरा गई है ना अदुगी नते अखोइना अखोइ मैतेइ की वाना तेदा मणिपुरी हाबे तारे चिंगजु तमजु पुन्ना मणिपुर लेबो लोइनबक्सि मणिपुरी निदना अखोइ मणिपुरी खुनाइसि थाइनि गा इना हाइजरिबो हजिकी हिस्टोरिकल प्रोसेस तुदा चिंगमी जिंगि तोंगा लेखिबे नतेना लान लोइना मतंग सै हानबो लेइ तो देनो से खोइ चिंगमी तमी मरक्ता खानाबा हे गौरा गरी याम तोइन हाइनाबा चिंगमी तमी अमतनी चिंगमी तमी मचे बनाउनी हाइनरे मचे बनाउ अरमगा अमना शेड्यूल ट्राइब ओइखरे अमना जनरल कैटेगरी दले होरे अमसिदा हाइदि मचे बनाउ ओइबगी खोइ हाइनाबो लेइ नुंगतिगी चाक चामिनदबा मचे बनाउ दुदि नुंगसिबसु हंदई हाइबनी अदमाइना खोइ कैटेगरी तोवान कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन अमा जबुक मयाइ जबुक चाना खाइग्रमनिना अखोइ अनिगे मरक्ता गैप से सम लाओइदबो क्लीवेज am चाउन लेदना अदुगी चाउन लेबदुदा अखोइना अखोइना लरिबा थाक्स मोइ पुखलपदु याइदना अदुगा कुमदब नतबा कुमदब नतबा हाइरि अवांग होजिकसे दमा खोइ मैथि सिंजे अवांग थाक अमद लेरि निंथौ पालमी हाइबगी वाखल अमगी ममितारी अदु निंथौ पानबि हाइरोगदि त्रिपुरा गी मसा ओजानबदि स्टेट अमा कंपेयर तोबदि यादे अदुबो निंथौ पानबि हाइब तारगदि खोइ त्रिपुरा गी देबर्मन पार्टी से निंथौ कांगुनी मखोइ शेड्यूल ट्राइब नि होजिक रमाइ तोगना सिक्किम गी भुटियास कोई बचुंग भुटिया गाहर से मखोजु निंथौ पार्टी नि चाहि चानी मुक निंथौ ओइना पालामी भुटिया सिंग जेना मोजु शेड्यूल ट्राइब नि अरमाइ तोगना हिमाचल प्रदेश की कोई किन्नौर डिस्ट्रिक्ट लेबा नेगी ट्राइब सिंग से मखोइसु शेड्यूल ट्राइब नि मखोज निंथौ ओइना पालामी निंथौ वातनी अर मोइ शेड्यूल ट्राइब ओइ होजिकसे दम और शेड्यूल ट्राइब ओइरे हेदनो नि मोइ निंथौ ओइरा मेन शेड्यूल ट्राइब ओइबि यादे लेते अदुग शेड्यूल ट्राइब ओइरगदि हंथरि हाबसु लेते करि हाबनि ओजा सोमेन लाकचगे कोइ मैतेसि तसेंगना कोइ 19 कोइ ब्रिटिश की मतमदा कोइ 1901 गे हाबे तारे मदुगी सेंसस ता मेजर ट्राइब्स ऑफ मणिपुर न इरम में controlling other tribes aduk amuk 1931 ki keno dasu iramesi census ta wholly Hindu like Manipuris Manipuri has masri maite udani with distinctive language and culture distinctive language and culture le jaba tribe makalama adubu completely Hindu di oi ba na 1931 irame 1930 man the government of India act lakpa matamda adurso tum self tribe ori 1950 yor matamda Manipur si marwina maite furup si
kainone na khoi ki Hindu ni na higher caste ni na scheduled tribe winning dia habi wapum lei badagi Meitei si general dale hore aduga atop chingi jing sin tribe to chak habi wapum lei adubu akhoi che chingmi tami amatani hana so dum haina balei khoi Meitei ga tribal singa kyam mari le nagi habse ko machi mana amakhatane khoi na manau pani moina mayam bani ga na khoi ching da gi tamne kum dagi bagi wapum mayam dare adubu hojik ti awang ba thak ta chakre aman ane madle hore sibu 1950 dane khoi taseng na change am lai gri se adubu gi mamang da su Hinduism lak pa su change bade phanam lai gre kari habi ngi taseng na khena ba se kai da lai kanone sidaina thamjaning basi khoi even concept of tribes se all the masi mang ba concept am India da hinglei se kari gi no da khoina India gi system se yam phajada ba mana noi jada ba hai tare mioi ba ha ba lai ba kangbu si manana khan ngam de lo ba ngam de category khai du e ba Hindu social order da ngai gi Brahmin Kshatriya Vaishya Shudra na hai re ko adugi matung ina la kan se da ngai ST si madugi category gi wang ma da lai ba adu India da khoina pul ba Hinduism si lo ram matung da ayam na Meitei si khoi gi ningthaupan kangbu gi Rajkumar royal family kangmu ma aduna taba common people jo Kshatriya na thoe ko aduma se Hindu gi system na lakpa classification ne werapane ba aduga to pang sai gi colonial construction assembly tribe sin namdhana bi gi yawe ba khoi da yam noi taba na khoi gi intellectual ha ga academician na common people hai tare ko colonial administrator ni ba yam na yeng biyo ko moina iri the purpose ma lai ba kari gi no khoi sin namdhana ba gi tribe have si negative connotation ga tane ba ak tane ba sum yeng ga piyo na traga khoi sam da jeng common people gi wakhalon da ga su na traga ai ba like to ga su tribe ki definition concept se negative na tane ba ado amaru na dinga sai British na parliament loilam sason leram ba leiba amani na madu makoi si namdha ba ya na ba gi even self respect si lai ba ya da ba gi concept ma da lai ba ado India gi system da la akan da di hoi makoi na matam du gi constitution maker na traga koi gi leader sing high tare ko kamai to ga sai gi ST have se sai je gi bitu India gi Hindu social system si gi wang ma da lai ba posam ne ba ado ga mainstream gi society da yaw da saru ma ne ba ado ita di makoi se kamai na social si da integrate taw da ge ado ita di makoi gi han la ram ba culture system na traga ado protect taw ngam ga di punjan ba ya gani ado ga makoi da akiba to jing musi leita ba yai haidana India gi constitution da khoina 5th schedule 6th schedule na yawi ko adugi matung ma khoi separate administration thamne ba samna haijaning di adubu masai gi ST natraga SC natra sil lai khram matung sida khoina yam no aijada ba mana mioi basi manai natraga masa gi ija yauna hingjaba ya ba gi system si India gi political system natraga constitution system se yaw da ba haida amarom da di sai gi khoi gi ST state sidi di hoi reservation khitang khene ko me confusion da chali SC na top category ne mangon da pi ba sangvidhan na India gi constitution da pi ba constitution da pi ba se atai da phang da ba posam ne kodam na hai ba da ma sai gi lane se protect tawi atop mi la ga khunda lai ta ba yate SC da di yai adu ma gi reservation ke di mani ko aduna khoi gi Manipur da hojik ki lai sai ngon da sum khanjabani nongai taba yam emotional oiba matang su yokhale kari gi noi khoina handak sida kuidri ba haitare ko ST wolaga dawni haidan yam kanna mioi kharana group kharana haitare ko madu moi khoi gi su reason lai rang jaram gani kai da ubai no wola ise wola si hari se list ya hola si hari se kari gi no haitare ga di ai khoi syam wa ba yamna ki ba thabak phang da bagi ni khang de education gi matang ni khang de natraga nong ma gi hing bagi phangna ba pos yam wa ba moi ra bani na thabak phang da bagi kalam ni na ST oira ga di khoi gi nungai ta myam se ko oni haibagi sida sagat ba adugum da sangthalak ba khongjang ama so wi adu masi India gi ai sai je du India gi system da yam nungai ta ba mana scientific oiba objective oiba criteria si leiti ST kana ogi da wi har ga di kai ba hai geographic isolation hai ba adagi primitive traits ne yemi ko backwardness hai okay mase mi du hanthana yengi ne ba science kana science ka constitution masa mangna ga gi concept ngasai gi ado ST natraga SC se mu kamai to especially static concept oina yenge mi di song hong da boina ase ai na hajo da mai ja gi ni public meeting to kan da khasi silong da lei ba kambu se khoi kamai to mo je sai we hai doin kamai to na primitive te we hai doin ado adum we ba ado se political natraga India gi policy moina la e hoji bak da chang gi ba group se ST da we gera SC da we gera
OBC da way get Handok politri. Handok polite, Changjaki Sitane, Gaigino. In a political system, Senanga Sai Hagi. You will hing by the Sang the Biadra, but Tabam. Hing by the Sang the Biadra, no, we will buy amenities like Sutam Bagi Hero, Tabok Bagi Hero, Lina, Ayim Bagi Hero. So good by Mayam Sida, Koisiam, Tina Pum Patron Lady. I don't get Miano, Kama is Manipur again. Is still with Gadi. Loina mo natraga so panamli awa se ko oni habagi wakhalon ma lai okay loina mo natraga so khara makai di settled tribe ki status se phangta raga di phanba ngamuni hela khoi aki ba ma fear factor amale risi masi khara makai di solve to ngamuni habani adu kayam yamna solve to godon habagi matang dene mayamna debate tong risi makha ta wari sana jagi ke matang prem to jage beti am thonjar ke impact news swimming ta doni Delta Tutorals for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. Welcome back to Ningbir Basi Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events with me Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna tangasi khana jarmi basi Meetei singasi settled tribe ki status ta lahan bada masi maram chara barana targa chada bra habsi matang dani mathang question je waja dhan bidalak je waja ko ki tribal status ki matang sida koi tribal se matamam da second world war ki matung da haitare ko ki modernization ki era leiringi cherak aduda ko ki sothana leiba kangu tribe singsi makoi da Sel thum development ki masang mayam se pisan target after some point of time 10 years ki matung da natraga 5 years ki matung da masa matung da develop orangani warakani maru maduna makoi si temporary society in harame adu madusu United Nations Organization ki convention 107 na madu irregular me adubu after few years chahi kharagi matung da madu yadre tribe haibasi temporary society nate tribe si permanent society ne hedra 1989 the UN na convention 169 da mas iraga puthokre haibadi sel thum khara thadaraga mas after 10 years chakholakani haibadu ta chakhobati chakholakani in terms of technology in terms of education in terms of infrastructure chakholakani adubu tribal haibasi magi ways of living magi hingbagi mong magi loan magi chanabi mayam se kaihandana kan atop outsiders sing na interfere to dana yam na masam to ing chingna lejaba pambadubu tribe ogada bani maramodana tribe is a permanent society masri da develop oidaba awangba thaki anema thaki natraga ningthaugi natraga ningthau natawgi haiba wafam sunoi lete masi hojikti temporary society na tare masi permanent society ni akoi maning da hanje haiba sunate akoi haire ba ST status se lok targadi maruena settled tribe demand committee ne haire si akoi ki land amadi identity ki protection akoi Laktara mutangai ba Meitei Purup se kanjana bagi damakta settled tribe ki protection se lau gibatar gadi land su atau pemina lebi arroy aru aku ki purup macam se su kan bang amani habni matang sai se zakari habni ujang sai kalwang mani maghara habi keno ni yamaroi na United Nations na haibai se United Nations kana no America ne American hegemony ji huji se phana pakthong sandong na talpom tamne British na kari tribal society tribal की protection तो रमीनो अते की नते पोचे लोग थोक नबने मागी natural resource लोग नबा नरो मिदने आमने सो अते की न लोहन द्रग मोये लोग नबने अतो बे British ने दी लोग दना बाहाय दोना Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 लोग दना बस सेम मोये लोग इधर बा लोग दना बस मोये लोग ने बा मतलब जो British ने पे खिबा पोन में आमसे समूह में यादे होरो सना दे होरो के चिंदी आते नहीं दना tribal यादे चमाना ना हो जिसे लाइव पोती neoliberal economic policy की लाइव trend सीधे मोइना यामना कराइतारे अखोगी above the soil below the soil natural resource लेबजिंग से जो अयामना मी संगन दबा जगह नहीं देना हाना देगी protection तो उधर लेबा जगह दुदे नहीं बा अदो मोइ मी एक संगई ने लौ दगी करम बा जगह दा होजी यंग से बा तमिलोंग देगी थाउसी नेदरलैंड की जुबिलाइन संग इसिने मी हमने थिंगी देना को अदगी दी क्रोमाइट पेक पा हुई ना उकुलदा से सुमाइना मागी ngak panati moina logdoi ne ba masi ngalling adagi toraba colonial adu ba matang sai da khoi purup se Meitei se purup se kandam ya de haibagi yamna alarming situation ba lai ni da adu na adu yade
identity is karino akoina identity is magi akoina khangdri ba identity khangdri di akoi Meitei gi identity oigadoira Manipuri identity oidoira Meitei gi identity da wargadi naga ku ki singi sinau sing je akoina mu theidokre ko adagidi Meitei pangan ga hai ju pangan ju theidokre akhoi bamon ju yam leidona ko Meitei is da kana kana bunu yohon doise Meitei gi identity kan bada akoina leramiba Manipuri hairadi Manipur da leba mi miyam duni dana ai yellow mi Manipur da khunda basing duni ba kain Manipuri haise khoina ngasi sagat pa horis di Manipuri naga Manipuri kuki Manipuri Meitei ga Manipuri tap pa deba kari noida singi sinau singna Meitei sing jiu Manipuri wani lawe ba ado moina toina haiba yumlo na ba jam toi sine dana yumlo na ba kana sinari ji akoina Meitei gi posi am thau pa gi ne ba ado yamna ju nuai taba mana Manipur gi ihoda Meitei khakta gi movement si torok taba mane ai da apun magi torok pot amane ba handak ta ne ba tori se handak torok pasi ta masida hidden agenda ama leibra ena question tore ba maram di keno da akoina oji thengnari ba hold this magi leipak si gi thengnari ba hold the movement sing sida pulap tawminna bagi pot ama yorok pasi pulap singam dana ba idana magi identity si masa sana sagal hal madunia ba naga gi ngang pa kuki ngang ba pangan ngang pa Meitei ngang pa se masi tarak na ba hona ba yawra sini maram da apun madu mang na ba aduna hojik darkar ori ba identity se akoina Manipuri nationalism gi Manipuri nationality question amane ba adu gi du aina sekuda moina chingi sinau singna reservation da tawro moina IS oigre da oigre du oigre Meitei di amta lehodre je chingi sinau du Manipuri na tabra ba ai Manipuri masane la lebang ai do ada akoina madu Manipuri ne na udraba Meitei ni oina ngaktraba moina oina ngai haibagi pot la ga di akoina pam ba apun madu di la roidana aduna aina khanjabada akoina identity protection tawgane haise masi kamaina karamba identity una se akoina khangba ma hana chumeba apun bagi demand tawbada su aduma chingi ko ichilaw sing so ai prepare for example inner line premises ta Manipur da selang aduni haiduna bill hum pass tawgi mayota nasi ahing nong yai dagi lakadru ban minini ge ahing nong yai basi lakane di chingi lam sing da ko ban go lakane di sigi se langna ba ko khona gre khona ri je kana la silmendo India siline kudamoina se yanan bade ta naga singna Arunachal Pradesh tagina akhoi Chandel boxi akhoi lamni gaina hayan ba horeise kana na haile naga na haibna te India na haibna okay kamaina haigeda Fijo na magi ihogsi horko matamda thawoina haine ba nang state oibe roi mi yamdri lam chaude hamse lam chauthoge khangre mi yamge khangre Manipur dasu Manipur matomle state yaro probasal semo leiba Mizoram ka yam pur irabona ka thenari do ado sumaina haiba hogi ba potu Greater Nagaland mangduna dum ngasi bauta dum problem welidana si thoina tawge torine ba adumaina aina thamjaninge di hoji laiba posi da jokhoi scheduled tribe own by si wala kanda soidana khanarane ba jinga khoiga ko jinga khoi khana ba yaba dine ba thiri jing khana do barab si reservation ge area do idu reservation area gi nataba reservation juni aduga moigi aseng badi kana ba lawre na laijari base masida punna smile mine dore ga haibe potama adagi di side location do wero hiram khudi mata loi solaka dore ba akoina manadabani di sagi tribal gi potama moina thamori ba British na thamba colonial kano do khigi magi korama khabira thambado madu to India na samana mo to budo adai khoina nanthona bu hona dre da aduda khoina sogat poina sat khagadi even decolonization sida moigi kun matoi suba staff da aigi sagi on land restaurant land laita bai si karai degi lo do no kari development do dino whole this sama gi manung da mogdra wari ba fertile or ba jaga ji ngasi mo to pom to puthok ton le hendoi ne masi de thoina to gi khala ma ju ya ba ju le be ya ba adu masi de khoi gi leijari ba tribes sing du gi customary law na su tuma adune that's the point no tang dai kitom haijage ko lam si kanoni koina history si yeng ba ma changi ko Hanna British na la matung sida akhoi tampaka ching gi administration je to kai to ado akhoi da ILP si leiram de ado itaraga su valley gi administration si akhoi matam gi political agents masi matam du ki IS na daga akhoi gi ISIS officer ni man control to si purpose am ne ba kai gi no British policy na daga akhoi colonial system ji en kan se da mi se to kai ta na ba dum hona ne ba India gi context na akhoi na Hindu Muslim
नॉर्थ ईस्ट की कंटेक्स ना अखोई अदु याम लेत्रबनिना ट्राइबल नन ट्राइबल खाइदोकने अदु मयाम होजि आईएलपी हाइरिबसे तसेंग याम मुन्ना येंगोगदि मपान दे ट्राइबल की प्रोटेक्शन तौनो हाइबने नत्ते याम मरो मरंदि कैनो ब्रिटिश इंटरेस्ट प्रोटेक्ट तौनो बने मतम द डीसी की परमिशन लौरगदि चंगब याय मसि ट्राइबल एरिया सिदा शेड्यूल एरिया सिदा अदु मतम द ब्रिटिश डीसी ओरि कनानो ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर दुने अदुना क्रिसान मिशन चंगहलमिसि अदुना अतोप यूरोपियन मैम चंगहलमिसि वरेस मतम दुगी वैली द लेबा तंबाक लेबा इंटरेक्शन प्रोसेस तो थिंग्रबने अदुगा लमसि अखोइ द याम लाइबक थिबा मना लमसी चिंगी लमसी ट्राइबल की नी हाइदना अखोइ वाखल जे लेख्रेबा अदु ट्राइबल तादब लमदुदबु अखोइना मखोइ गाइना कमाइ हेदिनबा अदु याम ngakpa mana mase अखोइना सु मरि सम येनबनी तंपाक चिंग तंपाक हाइबा चिंग सु तंपाक एरेबा ताब लेरि मदु मदुदि मैतैना लेगद्रबदुदि से सुजामपुर टाउन हाइरसिने सुजामपुर टाउन से तसेंग येंगदि जगह खरदी मधु हिल नतीब अदु मोइन हिल लेन लोक्संगनेबा अदु अखोइना एनी डिमांड तान ब कांसिदा आइ वखलदि अकीबदा नत्रगा करिगुंबा खरदा यामना ऑब्जेक्टिव ओइदबा क्राइटेरिया द बेस तौसे सिगी मांगजब लै अदुगा मधु खितंग ऑनेस्टी आइना तालेबे सिनी अदुगा मधु यूनिवर्सल ट्रुथ ओइबा मयामसु याना बिया क्राइटेरिया ओइगदि मसि मारि येना ब कंट्रोल जि थोइबो जि अमगा नपाक ताबा मानैबा पामबा पामदबगा लाइसे मसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दु फुलफिल तौदबा तौरमगदि आई खमदा करिंत खेनदबा नत्रगा मानबा मानम लेरम या अदुबो अमना राजपा आइना हाइनिंग बमना होजि लाइबा ट्रेंड सिदि अखोइगी करहनि लिबरलाइजेशन की माय नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जिदि अखोइगी प्राइवेटाइजेशन जी हेन हेन पाथोरकनेबा अदु पब्लिक सेक्टर सुम पिक्सलकनेबा गवर्नमेंट की खले थबकम लोरारोइबा प्राइवेट ngatan tawraneba even nakoi north east irang khar leibagi multinational corporation am sang tabane loi changa di government ne tolo moi pi doine adu khalak matam da reservation de khaloi khwaidi madik saw du khanne private sector de reservation lero adu usa khoi gi schedule tribe demand committee ni am kana claim torisi khoi reservation sinate khoi gi objective si maroina identity amadi land protect oba adu ethnic equality khoi masel gi marakta equality porpane haveni adu khoi reservation matang dasu mayam yamna haina ba khoi gi reservation si center tadi schedule tribe ki only 7.5 katani adu state ki oina 31% ni aduna schedule tribes maitai sina schedule tribe orak taragati schedule tribe ki chakthung do maitai na logi tribe ki ki badune adu schedule tribe demand committee na harisi maduna te hamagi 31% le jabata dum lejagani natraga adudi hen birasu yade ayai adu lemho ribasing aduna khoi gi nauna schedule tribe olai basing do mkhoi da distribute to yai habagi wafam ni phondorisi amar maduna schedule tribe ki lejari ba magi reservation hai kota sida di affect kenta tawdre hena dum kanarani aduna schedule tribe ki reservation da akai ba piramni na schedule tribe sing na su hojik schedule tribe wari sing na akoi meite da sawning maram oidre number 2 land and cross taro khadra schedule tribe ki hill area sing da meite na tasila khadra hai wafam dari aduba hojik schedule tribe wari ba kuki organa kuki chip na pai aduga naga organ naga authority na pai madu da kuki na naga ge taslu ya de naga na kuki taslu ya de likewise meite na schedule tribe org matam da su meite na mogi da taru ya roi maram da land da su kemta kinhe lete maram da equality ama madai do da haidi constitutional equality hatar chak manaba mi ama lakpo mamidi tari kari have ni sida land protection ji schedule area sing da sumai ton interpretation leko hoji mata da constitution jaw ji akhoi ji yaudri ada hayeng werga ju yaune ha ni ju lete maram de da tribal da ju khaidu iba hill tribal valley tribal even bodo ma samak se ani thong khaidu iba chamana na tawde ba du plain gi da tongan mom we hill gi da tongan mom we sumaina laiba pot sida hojiki akhoi gi schedule da yawar kanda akhoi gi lamji protection leigani gai se asi thajani ngai oide okay thajani ngai am thi oide aduna ain khanmada asi protection adu usa protection ki matang da khoi article khoi 19 की 1D amadi 1D da freely move to yare 1E da anywhere India ki mafam da settle to yare hari wa DNEC masida reasonable restriction amma lehen ba yai karam ganda mafam madu ki general public na mafam madu hai de general public interest da natraga for the protection of the interest of the any scheduled tribe na herame balda scheduled tribe oita argadi ko gi ngasai gi mi amana hekta charing matam changpo yaba atop outsider singna adu natraga settle dabu yaba sida reasonable restriction amma lakpa yaba gi mami amati sauna tari at the same time yellow me in Manipur na to hari ba yellow me je kanano hai ba targati koi yellow me dilere ba mi sing yellow me hare English the indigenous people hare Hindi da adivasi hare India ke one indigenous people jate adu constitution ki matu inadi anusuchit jati sina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯗꯤꯋꯥꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯨꯁꯨꯆꯤꯠ ꯖꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯂꯣ ꯃꯤ ꯀꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯅꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯀꯨ ꯀꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯅꯩꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜꯅꯤꯀꯣ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯈꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗ JNUꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯇꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯅ ꯅꯤꯡꯉꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯥꯟꯅ ST ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ST ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯂꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯥꯏ UNꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ 107 ꯑꯃꯗꯤ 169ꯗ 169ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖर्व ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥꯝꯇꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯐꯤꯌरेंस ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯜꯂ ꯂꯩꯖꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯨꯒꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ STꯒꯤ ꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯣꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯂꯤ 70,000ꯅꯤ 69,000-70,000ꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ 8 lakh 7 lakh ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯏꯔꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ 1991ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭रेꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯈꯔ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯐꯟ ꯇꯧꯔ ꯆꯥꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯗꯦꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯖꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯄꯤꯒ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯇꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯝꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯈꯟꯗꯕꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩ ꯈꯟꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯍꯧꯔꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯃꯁꯤ ꯔꯥꯖ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯌꯔꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯄꯣꯖ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯆꯤꯡꯗꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯉꯛꯑꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯟꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯎꯕ ꯈꯔꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯐꯕꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯅꯕ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯇꯛꯁꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗꯨ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯃꯣꯖꯦꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯁꯨ ST ꯑꯣꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯤna ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ
अरानबा कंसेप्ट ने मधु इसम से नागा को किए था हनरी सिनी मोई सी एसटी की लिस्ट लोई चल ली क्रिस्तान धर्म समन कई दो वही हनरी ने तो हानबी मतंग धारे गदी कदो वही हनरी नो मिना फाइबो फो हानै होजा कैसु कायदे बा अद लूरी दी अखोइना अखोइ दे हे खनबा मोई मयान मदि स्लोगन होइना नत्रगा हाइनै को चिंगमी तम्मी से नाव मतनेना अदु बाइना आई वखंदी खेनबदो लेना कोई अपुनबगी इंटरेस्ट कोई करी तो यागे अदुनी हेन इंपोर्टेंट वेन खलेबा सिना ओर मुंग ले बी कौनदेना तो खाइ दोइ तानै अदु लूरी दी कइनो कोई तो खाइ ताना बताना नतेबा खेन लेना कोई खेनना लेनिबा कांबू से सिंगी ओरा तंपाकी ओरा कोई मयाम से अपुनबा collective interest tungi khalaga regi tawmina ba yage to so ching na jukra sacrifice to ma changi regi da concession na traga khoi gi accommodation si akhoi khadra tawba ma adum bi chummi moine sharing to si tawbu si pam da ba adu ngasai ai ni sai gi ba colonial construct gi mindset to dum leiraga chingi lam se tribal khakta gi ni hairaga leibaduna maram oiduna maitai marak ta su masigi yam nungai tabam lei ILP matang na moino post story handang budi khangani haiba sumai to dona akhoi gi marak sida hanna यामना यंगथिनबा नुंसिनदबा लेरमबसे सुगुमबसिंदा सुम तौगंदो आइना दिंग साइगे आइना हाइजेगिबा इंडिया की सोशल सिस्टम नतक पॉलिटिकल सिस्टम से मी सुम कैटेगराइज तौबा सुम डिवाइड तौबा अदो अपुनबा इजत यावना हिंगबा याबगी पोसे लेतबा अदुगी येंगगने आइना मयाम खर कंट्रोवर्शियल होइनी मसे आइना दि एकेडमिक प्लेटफॉर्म द गांगजबदि हौरे ओके अदो सेंट्रल ट्राइब की डिमांड सिना यूनाइट तौरो डिवाइड तौनी हाबने आई अम हाइगिबा अखोइना से होजिक से चिंगी चिनाव सिंग लेरिबा पोसिदा हानगी मोगी ट्रेडिशनल की कस्टमरी लोन बाउंड तोरिसे सी तरोइदबा पोट ले मदुई होनबजु कोइ दरकार वरि कइनोदा से होजिक सिदा चिंगी फटागर बम याम जिंग कइमो तौदन लेरिसे मसी लोन लो यादेना मसागी ऑन रजिस्टर लेन लेतबनिना अदो इन कोर्स ऑफ टाइम अखोइ वरि उताई सारगा सुम तोरगा अखोइन अदुनि अखोइ हाइदि डेवलपमेंट प्रोग्राम तोबदा चालोइ थारे खलोबा चिंगजी होजिक चालोइ थाबदा मणिपुर चाजनी ख्वाइदे पृथ्वीदा बेस्ट इन द वर्ल्ड चाजी थारकांदा सही तरा दि चालोक यारोइना लोन लौनिदना लोन लौ तादि मसागी ऑन रजिस्टर लेन लेते यारोइदना हॉर्टिकल्चर की एनी डेवलपमेंट की पोट चाहिँ कॉफी नुबी लोइ तरको मतमदा को मोइ हेलिकॉप्टर बु लेरनी मी युममम को इना खुमदा अदुगी मोंग सिदा चंगजलगा खोइन होनमिनरगा मोइना मोइगी ऑन रजिस्टर लेन लेकांदा लैंड रेवेन्यू एक्ट टू दी एक्सटेंड तौरेना होजी लेनरी पोस्टदी नुसिनदन बहु कामजंदन लेरिंगैसिदको अखोइना अदुगुंबगी मोइगी यामना सांगबा फ्यूचर अमा मोइगी जु चिंगी सिनाउ सिंगी मागी जनरेशन दो फ्यूचर जनरेशन की अखोइगी येंगा तौब नतबदको मुगनबा याबा पोट मयाम जिंगसी साजल्लगा सुम थोपसे थवैना सिनबा यावब्रा हाइबगी पोनिदा कयदा इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन जे सुम चौथोलिजे एनी लममदा इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन सुम वॉल्यूमिनस ओनो पोट पुथोरपसे असिंग सुर नतेबा मादे सुम मिनिमाइज तौदोनेबा अखोइना करिगी साक कौरिनोबा अखोइना करि गांगाइदा पोट थिलिनोबा अखोइना करिगी मेरा हौसुम तौरिनोबा अखोइना अखोइ चिरावबदा करिगी पोट लालिनोबा क्रिसमस दा लालिगे लोइदबक से अति नतेबा कमन सोशलाइजेशन में सेमैनेबा कमन सोशलाइजेशन में सेम कमन एस्पिरेशन लेरगा कोना पुलप पुंजनबा गसाइना अखोइना वांगा मोइना नेमगा पुखले हाबन तव अखोइगी ब्रिटिश की कॉलोनियल ट्रैप त थुग्रे इंडिया की अमुहन कॉलोनियल रेमनेंट द बेस तव ट्रैप त अमुक थुगरे अखोइना मदुदगी थुहौद्रे अरे स्ट्रगल जु तौनरी अनिमक चमाना को अदा हेग येंगबद होजि लेबे पोसिददी तोंगान खाइदोकपा लेगिबा पोसी लोइनबक सिमोय कॉलोनियल रेमनेंट ओके इवन डिकॉलोनाइज सिंग जी डिकॉलोनाइज तव याबा forget about the whole political adu da loi tokroba adagidi se akoina yam mun yengada pot khra yauriba kamai yengada political culture is a marueba habidi parochial culture habisi sumnadagi leader amana hairaga payadi yaba masagi participatory leitaba ko adai subjective political culture haigana ब्रिटिश कुंबा कईगुमा मपान की पोरम ने इंजल लगे तो पोट को पार्टिसिपेटरी कल्चर है ना अखोइने त थेंगनदगी तौजबा पोट अमा अहुम जी माय फेज ने लाकांदा मिक्स तौरगा लाप पोट लेरिबा खुद मोइना पेरोकेल चिंग द लेते हाबि यारोइबा माय कस्टमरी लो खै के सनरगा होजि होजि लेबा पोसिदा हानेगी पेरोकेल ले हाइदि यारोइबा अदु पेरोकेल दुगा होजिकी पार्टिसिपेटरी सिग पुंजमनतबा मोइना सब्जेक्टिव होइना आइदि मपान की करके मणिपुर की वाथोपो अखोइनी अखोइ पीपल टू पीपल डायलॉग तौरगा याव पोतो अतोपम थाजरिदनको से थर्ड पार्टी में थाजरिबा अदुमाइना लेबजिदा अखोइना कमाइन तौरगा अदगी तंपाक्तना मु पेरोकेल दि अखोइदा लेत्रे अदुगा अजिगी सब्जेक्टिव साइब साबजेम यावरिबा
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕꯀꯣ ꯁꯥꯍꯦꯕꯀꯤ ꯃꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯥꯍꯦꯕ ꯈꯔ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯃꯟ ꯁꯣꯁꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯃꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯤꯡ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯥꯔꯄꯦꯠꯀ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯅ ꯆꯥꯛꯀꯁꯦ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯥꯎ ꯁꯥꯔꯤꯁే ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯨ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ मोई खर खक्कीनेब हजिक तौदोइसे ओके फाइनल क्वेश्चन क्विकली लाइन अमरिदा ओजा सुमेंद्रजु लाक्सगे शेड्यूल ट्राइब डिमांड तौबसी कदाई फाउबा यारी नत्रगा यादे तौगदमनि तौरदब हैबसिगे लाइन अमरि क्रक्स डिमांड दी याय इंडिया से डेमोक्रेसी चपलेबा मनि कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले अदुना आई सी ओइजगे कोसी तौगी सिदि दुम याय अदुना बु यारी बेन तौद्रिने याम नगदि तौररोयबो अदा लुरी दी ngसाइगी अदुना मरम ओइदना खोगी तुंगी नत्रगा हजि लेनरिबा खोगी ग्रुप सिंग इवन माइतै मरखिता कना कना सि यावदोइनो कना कना यावरोइदोइनो पांगहान जे मु खाइदोपगी मेदै पांगहान जे खाइदोपगी वा मु लाई अदमाइ तौना खोई पुन्ना लेजरम मसे 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 कायरगा अदे मु चिंगी तमगी मरिसे असिदा अचौबा होमदि लाकनेबा ngसाइगी कीदी मोइ मानरनि हाइदो चिंगी कांगबुना हेलो डिमांड तोरि कांगबुना हाइबिनो मोइन हाइगदब नत्रो होइन दि मानने हाइरिबा होइ सिमिलर फैशन दा इनर लाइन परमिट सिस्टम की बिल होम जिना चिंगी लमदा सोक्ति एंटी ट्राइबल ओइदि हाइरि अदु चिंगी मिनदि एंटी ट्राइबल ओइ हाइरि अदुसु लाइत्रेबुदि आम हाइरि इनर लाइन अखो जेसीएल पीएस नसु हाइरि अखो वारी सानदर चिंगी लीडर सिंग वारी सानरे यारे आया मनलो यारे हाइबनि अदु यादब कांगु यारि अदु नबु ngasi nungdangdagi ngasi hin nungdangdagi pung निफुनि पान की अदु हिल एरिया सब बनले कौरिस आईएलपी से मोइन 3 एंटी ट्राइबल बिल हाइबनि अदु याम लुइदि ngसाइ आईएलपी दु नत्ते मैतेनि एसटी ओने हाइबसे मसे मानुंगदा अचौब अंदर करे फियर फैक्टर म कोइ लैय मसे मैतेइ एसटी ओइ बियारो जे कनाना फोंग हाइदोइन से आई अरुइ बोइन हाइगेबा अरुइ बोइन हाइगेबा मैतेइना एसटी ओइनी हाबसे सिंगी सिनाउसिना लार्ज स्केल रिएक्ट तौद्रिबा केनो दको मैतेइ मसेन तौनगरे खंगेबा मैतेइ मसेन तौनबजिने मु याम नुगाइजबनेबा मसिजु इंडियानो याम नुगाइबनेबा सि तानबजु होनरिनेबा अदा अखोइ मसेन तौनरिजे खरा सांग तौगिजेनु सिनेबा थक्क माना सलगा तालाबा याम थिना खुथौननि ओके लार्ज स्केल दा ओथोपा फियम लाकनी अदो मसी उहोबम चंगे अदुना आइदि अमोरो आइगी लास्ट आइना हाइजनिंगमदि को हौजिकी मतमगी खरा हेना वाखल खन मीनने अखोइ मनुंगी इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन से हेना पाकथोकनबा बोन आइजिदबु कामगा चावरदि कायदन को सि कायनबा सिनबदा हेना नुसि कामजनबजे तोक्से जले ओके इंटरनल कॉन्ट्रैडिक्शन लेबि याय डिमांड दि तानबा याय डेमोक्रेटिक कंट्री नि इसागी हक तो तानबा याय अदुबु मतंग सर मदु तालगा इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट हेना चाहनगद्रा बेलुन से कामा की हेना पोखाइनबगी मसा ओइगद्रा हाइबगी वाफम मदि अदुमक लेबि अदुबु एट द सेम टाइम हाइरिबा खोंथांग असिना कोई मनुंग इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट लेरिबा मयाम से सॉल्व तौरपसु याय हाइबगी ओपिनियन दि अदुमक लेरिबनी हाउस ऑफ ओपिनियन अनि ने हजिक लेरिबसी अदुबु मसी अथु मतमदा वन ओपिनियन ओइरगा यानबा अमु परपतुनी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी नसु अदुगु अतोपा कोई हाइरिबा डिमांड सिगी मायुक्ता मसी मरम चादी हाइना हाइरिबा मयाम गी अपामसु ऑन देन ngasi ओलति मनु होनि थरमसे मतंग सान लसिनजरगे ngasi की थरमसे दा ओजा सोमेंद्र अमदि ओजा धरबि लेबि तो थरमसे मपुं फान गिदम तो ओजानि बथा से पोथक चरी अप्रिशिएट ये जॉइनिंग थैंक यू मसिन ngasi मनु होनि की थरम ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे खो तखान बिरप यागनि कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा जॉइन तो बिरगा कमेंट अमदि फीडबैक था बिरप यागनि with that this is Raj Nongthombam signing out see you same time next time at prime time have a good night